Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course mthetho yakho leyi Gagash loyi nga ta hi khe hi n'wi linka of course na Mthimbani kahle kahle hi tlhe hi vuya ka Mthimbani loyi hi tlhelaka hi n'wi linka of course na Kennice. So ku mhaka leyi hi kota ku hi olovelanyana ni kombela ku hi sungula hi Gagash and then hi kota ku hetelela van'wani because mhaka ya ho yi lehini ma yi vona mhaka leyi. Yeah, so hi ti 8 ta September Gagash fika a endla this live video laha nga fika vula leswiwa. Somewhere July, somewhere around July. Mthimbani ni textini la. Loko a ni texta a ku kombela gigi ka mina. U kombela gigi ka mina. Look, a ku na problem. Ni n'wi nyika offer. Futhi ni n'wi nyika offer. Ni n'wi vutisa loko so how much should I pay you? A vula leyi a nga vula yona. Ni n'wi byela loko no I'm not xopo yi hava budget ku ku nyika mali yele. Ni yaleyo ni nga kota ku nyika yo after spring. As I had after spring of course vula levo August September October ku ya mahlweni. So ku ya hi statement xa Gagash you can deduce ku ri swi vula ku Mthimbani a charge mali ye le henhlanyana swi ri considering in weather leyi va ku yi ri kona of course around winter ku hanima swo va kha ku titimela xa ba xi ramu le Pretoria le kahle kahle vo Joni swi va kha xi namula kwaleni va kona mhaka leswi va kha swi twisiseka that's why mi komba ku ti-events swi talanta va kona around winter ku na low possibility of course yo ti humelela ku va xi kha xi kwapa xi ramu minkarhi liya a swi fana nkarhi lowu nga kha ku yina ni kha ku titimela ma yi kona mhaka leyiwa so hi leswi a fika a hlamusela swona Mthimbani sweswo ma yi kona mhaka leyiwa so no languta ndhawu vanhu fika va hi languta 70 ku i ndhawu ya njhani ende munhu i yisa vanhu vangani ma yi vona munhu i fika swi considera sweswo hi leswi ke fike swi langutisi hambi Ben Mayengani a nge fika a charge yena 50,017 I don't think so I don't believe so hi ku fike hi languta na ndhawu leyi a va wa kha performa ka yona ma yi kona mhaka leyiwa then from there Jiki no masate poster ta 17 34 sina 34 ya no 34 Mthimbani u ba screenshot one send iri one vutisa iri na lava va yimile spring now ani vutisa that question ngihlamula leswi nga ngihlamula so and then loko ni ngihlamula lo ngihlamusela ku ri no that means mina na vanhu lava hi reach a consensus. I think Mthimbani a fika a swi twisisini laha ku ri swi nga va kha swi vula ku yena ti-charges ta yena a ti ri henhla ngopfu ku ya hi makete leyi a yi yisaka laha swin'wana swo loko munhu a swi hlaya simple swi very simple no ze swi va so loko Gagash a za a nga ha n'wi vuyisanga swo ku i langute makete ya yena swo ku Mthimbani loko vanhu va yela a va tisaka laha a hi nhlayo leyi Gagash a va yi expectini based on the returns hikuva i businessman phela is running a shop there fika va ku na profit lero amount leyi of course Mthimbani a yi charge a yi nga ta vuyisa profit ya kona based on what Gagash knows ma vona mhaka leyi and then of course ku va na back and forth even then Mthimbani swi kombela ku a nga hlamulangi Gagash kahle xi ni hlamula swin'wana loko ni swi twa ku leswiwa se ku munhu lowu nga ku lavanyana simola tinyimpi baba he ended up deleting those what do you call those voice notes insendele swilo leswi a tlhela heta delete ti-voice note letiya because I feel maybe olo u ya swi vona ku maybe swilo leswi a nga ndlalela swo it's wrong I tlhela komisa point yin'wana I was not aware of these guys kumbe n'wina mi ri aware I tlhela komisa this point I was not aware tanihileswi mi swi tivaka of course vo Mthimbani vo Xiphola i vanhu va ti-beef ha swi tiva mara i ni hlamariso ni Gagash loko a fika vula leyi loko no tirhisa maybe ti-emotions Xiphola is my cousin maswito a ni tani loko ni ku Mthimbani a ni n'wi boki ka swilo swa mina simply because u bifana na Xiphola or something as you've heard Xiphola i cousin ya Gagash I was like what okay the cousins so himpela if Gagash a na mbilu yo biha a nga ta n'wi buka Mthimbani at all mara sure loko Mthimbani i bukiwini at the various occasions le 17 le without any problem na last year a mi kha mi swi vona vele and then of course Gagash a tlhaviya hi yin'wana file tanihileswi mi swi tivaka i tshama xi na file demon ku ri kahle i tshamile ku vekeni ka tifayile ku siku ri holovaka handla ku expose so of course i tlhela expose mhaka yin'wana leyi nga ku trendeni sweswi ni vulavulaka sweswi ka Facebook yi le ku trendeni strong okay how perfect he is but you need to control the way you succeed we love you but the way you react to something okay that reminds me again ku tshame ku ri na post a ku ri na poster yini which one kana ya ka Mageba I think ya ka Mageba loko ni ta event ya a ku ri yini is it this year December kumbe Good Friday Good Friday okay somewhere there a ku ri la ka event liya a ku ri na Sami Free ya ku ri na Sami Free la
ka poster leyi Mthimbani anifonela loko a fona Mthimbani ya ku ka mina why Sammy Free mu kurisile ni veka le ntsongo phela Sammy Free the only thing anga xa achieve i timhaka ta ku ri u collab na MT anga n'wi tluli na music. That's what he said to me. Mina ni no chance man pamba no chance one chance. So ni kha ni zama ku checka those events leti Gaga xa ti vulaka ne leti nga endliwa around that period December swi komi na ku a hi yona ku hila swi loko it's this one swi loko it's this event leyi hi vonaka la as you can see kwalani a Brenda's Farm Shiri so loko langutisa ha swona Sam Free lo a ri mahlweni la na vo sevela press rangano Mansandleni then Mthimbani a vekeliwe le ndzhaku leswaku hi leswi a kwatisa hi swona hi swaku ya a lava ku va at the front because ku hi yena swi loko ku hi yena leswi a swi vurisaka swona ku he's bigger than Sam Free a xi hlamala ngopfu Sam Free xi hlamale ngopfu ni vone xi postini as you can see xi fika xi posta that section ku a yi endliwini already ku na un'wana already a yi editini xi va xi tsala ku Jepana a swo hlamala ku Jepana okay Jepana he bana I think swi relate leswi nga fika tsala swona ku he bana a hlamala na yena a nga ri awu ku na tinyimpinyimpi leti siku lwela ku lona mhaka ti ri ka poster mara ku i mani nga kurisiwa ngopfu mani nga ntsananisiwa ngo ti tekela mali mara vanhu va swikombi fambi ya diya na vanhu swin'wana swi hazi swi hala ku haya na hala ebukwini ma vona mhaka kona ya in overall hi nga yi tsema kona ya Gagaji because video yi nga leha ngopfu ende maswitoko a na ha swi la swo video ni yi tata ngopfu ya in overall kombiseni Gagaji ku a nga ri mhaka na swona hambi u beefiwa hi Mthimbani a nga ri mhaka na swona tanihileswi mi swi tiva Gagaji mavulelo yena of course a ka chinga hi sweswo a nga ri mhaka na swona yena is in business leswi a xi lava ku va mali ma vona mhaka leyiwa leswi a ka khumbisa swona in overall and then of course hi khe hi yendla hi ya ka nyimpi leyi nga kona of course ya Cannice and Mthimbani na yo mhaka ku yi lehini I think ta yi sungula hi video ya Mthimbani ku yi a nga sungula mhaka leyi ta zama ku va endla summary based on what he said here even then hi kota ku va hi swi connecta na Cannice on the other side ma yi vona mhaka leyi so a hi pfuleni hi vona ku endleka yini laha apologies I think hi fika hi sungula hi clip man ku na clip yin'wana leyi Mthimbani a ka fika a yi mention laha vona tilasini ta wena yi ri 17:13 and mina ku fonele hi 16:50 a ni swi tivi ku va busy kumbe ku nga la ku hlamula ti-call ta mina but then ni decide ku rhekhodela vona here's the thing last umfonerini ni vutisa hi ti-venue ne and I've replied as a brother to brother and loko ni nga ku byeli ku ni ya hostela kwini Mthimbani va vulavula ku of course a kha a byela Enan Cannice a ku ri reason ya ku susa maswari ka process wa vona and wena after that u tsutsuma wa tsala ku Mthunzi u tlha u endla na poster fast ku rumela ku senta vulavula hi Mthunzi ku vanhu va ta ku mena ku sala ndzhaku mena ku lwisa mena ku jelazela me and stuff blah 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 that's what you are doing vele na le ka ti-track u endla sweswo wa gegagega of course la a vulavula hi this post as you can see kwalani hi fike hi vona Cannice a fika tsala ku Mthunzi and then from there a vheta a publisher his post leyi ya December 15 December leswi in overall sweswi ku Mthimbani a vulavula ku hi swona loko hi responda va ri hina ku jelazela mhavuyile ku trendeni what in fela fo nte mhaka ku hosta sweswi ne u nga teka advantage ya ku majita lama ma nga khoma laha Mthunzi ya le bush se va niketela wehe ku wehe i ta endla mali la ka hina wa ntwisi vanhu swi ni hlamarisanyana mina na loko why Mthimbani a vule so because loko ni kha ni langutisa yena a ha ku sungula ku hosta like as far as I'm concerned ku lwela ntiyiso ku va a hosta the-event a ni twisisi what's happening here and sweswo a swi nge tirhi wa swi twisisa you have to go back u ya hosta a bush u hostini ka 2 times hi ku supportini hi ku supportini twana miteni hostini ka 2 times hi ku supportini so mashoku already munhu loyi a nga na problem lomu mina as Master Tin kha ni hi analyze mhaka leswi swi vheta swa swi ri tliyako hi ye Mthimbani so i lava ku tlherisa munhu na event manjheni ku ri ke munhu loyi already a hostini before we did our best to support on
top of that u tlhela u ya hunguta ti-price ka ti-gig ta wena leti u nga ni rhamba ka tona. And I never complained, not even to put it on social media. I kept it because mina I'm not a bitch. Want to see ngisela ngweni nkombela ku u nyika chance na hina vini va ndhawu hi kota ku hosta. Want to see hi nyika chance hina vini va ndhawu na hina hi kota ku hosta. Hostini kambirhi ku supportini and wena la hi le ka n'wina mina hi le ka me. Want to see hostini ka 2 times ku supportini it's enough. Want to see na vanhu va la Phalaborwa va la ku achieve leswi u nga achieve so u vona. Vona a swi hlanga se swi loko i yimisa munhu ku ndla event so like wu n'wi yimisa straight so ku ri ku ni swa tiva ku hi yena already a ri ku in this case it's better ku ndliwa in different days hayi ku yimisa munhu like a swi hlangani guys a swi hlangani. Mi nga nyikani hi xin'we hi mhaka ku mi huma bush no that's not gonna work. Don't forget ku this is my place le kaya le Phalaborwa ni tshama laha ni khome power hinkwayo. If you push it, if you don't stop your event u pusha, your event won't be successful. So ni kombela hi vona phela leyi ko va threat straight u byeri ku tshika it's my place ndhawu ya mina leyi Mthimbani i wrong like unfortunately live va hi teke side even before hi twa leswin'wana like is wrong ku ya hi clip leyi like is wrong. Event ya we putile ta poster ya we or else majita lama le bush ya le Mthunzi is better va hi pfala hi ri two hi nga host at all than ku u ta endla mali la. Want to see hi ku support wa vuya futhi wa block hina va la kaya ku hina hi nga host. Want to see se ni kombela ku munhu u cancela event ya wena na hina u hi nyika chance hi host hambi ko va nga hosti mina ku hosta un'wana as long as ri wala Phalaborwa as long as ku dya munhu wala kaya. Phala se swi wrong phela leswi already se leswi swi borha i ku hi Vatsonga hinkwenu like hi nge tirhisi xana ka ku tirhisa rito ra try ma swo ku na ku tirhisa xana ku ri tirhisa hi ani xilungu ani na ku xi tirhisa ngopfu swa marito lama controversial la ka YouTube ku ani ya borha rito ra tribalism hi tirhisa hi xiyini a swi make sense sweswo na mhaka leyi a swi le ku hlanganeni sweswo a swi hlangani. Fana na loko government kumbe masipala vo humesa tithenda ta tikontraka ku nge ku va tirha vanhu va le nkulu swi boha ku tirha va la kaya ku thoriwa va la kaya ku sungula. Want to see vatsundzuka ku ndlekeni loko xirha swi swa wes a ni komba ku yi tshika hari ku a ni swi tivi swilo swa wes mina no ni ta analyze yina I'm sorry guys on the other section no hera sa heri a yi fika makumu so as you can hi laha inani yi sungula kona hi leyi Mthimba ra kha a refera ka yo clip leyi so a hi tlheni ka Mthimbani hi twa ku i ri yini sweswi. Here's what happened ne hinkwenu mi ni vonini loko ni posta ka Facebook loko December one man show. Yeah, we saw it Mthimbani, we saw it kuna post la nga fika yi poster la nga fika tsala ku yi nga va njhani one man show hi December as you can see na point ya yona i 6 days ago kwala it's correct. Of course hi swi vonini la na date a nga tsalangi na venue of course a nga tsalangi and then loko se a endle sweswi ku ve ku humelela leswi Cannice called me. Cannice called him yeah i n'wi fonerile a n'wi vutisa ku ya hosta rini xi ntwa a ri slow nyana and mina I don't want ku video yi ze yi va yi ri longo ngopfu leyi va ku yi kha yi tlangana compared to mina ni vulavulaka so ya hi leswi nga fa kombisa swona ku Cannice called him ku va a la ku twisisa ku a nga va a khala ku hosta queen event na Mthimbani a la ku twisisa a la ku zama ku va khala ku twisisa laha ma yi kumana na mhaka leyiwa from there target ya ku la ku cheka ku moya u bela queen and then a ta tsutsuma a ya enter post hi nga hi swi vonini la so after loko Mthimbani a tsale sweswo yi nga va njhani one man show hi December hi vona se Cannice a vheta tsutsuma a endla poster as you can see ya Cannice vheta ku 5 days ago ya Mthimbani 6 days ago which means Mthimbani tsale first and then a vheta tsutsuma Cannice a fika tsala ku Mthunzi hikuva a nga swi twangu hikuva va nga confirm na Mthimbani loko ya endla ku event and stuff like that and mi ta swi twisa ku swi fike njhani la even then yale event yena as you can see kwalano ya the 15 ta December ya Cannice leyi nga ta kha endliwa Mthunzi kwale a Phalaborwa laha swi tikomba Mthimbani ku ri va ku kha ku ri ko laha na ya a lava ku ndla event ko kambe because leya yena ya previous ya one man show a yi ri successful. Loko a byela me u ri khale a vulavuli na va le Mthunzi as you can see so ku hi Cannice va kombisa ku ziya vheta a make sure ku vheta
publish those details for December. Ri khala mthunzi aku ri khale va swi planning, which means obviously loko Mthimbana za ku one man show a swi ri very clear hi December ku swi loko na yena i la ku endla an event kwale Phalaborwa ma yi kona mhaka leyiwa, which I'm not proof, I don't know. Look kaneteni ni rana proof. Fine. After that, I didn't tell him straight in details go. Nia hosta queen sikurini, but we did talk. I got host at the 16th, ala host at the 21. Nuk na man planet 21. Me foot in ten right kurang game nuk planet 21. Ako home no host at the 16. Na man. Sebe ka call of course. Se khabula le mata December. The date. All along of the 21 as you can hear kwala. At the 21. Nuk maranjan host at the 16. Men kan host at the 21 na. As you can hear, you have obviously kwala swa fashinga balance because the battery way too close. Loko va fika va hosta that way un'wana nge host the 16 even the un'wana hosta hi ti 21 swa swi ri close. Mara koko already like can I say publishing as you can see kwalani, so hi leswi va kha va zama ku na xiswona sweswo ku se va ta yi huma njhani ma yi vona mhaka leyi. Yeah, so Mthimbana of course tlhela kombisa ku one man show yena ku ze hi vone yive epicking avi Mthunzi a ku ri timhaka to ala ku avoid ti-conflicts. Se ni kombela hi xitori xa hina hi va xi tshikise sweswi because a na hala kun'wana hi ta hi kha hi twa respond ya Cannice i ku ni yi twini ni la ku ni nga i vhete ni va ni yi humesele ngopfu i ri yo reason ya yena, and then from there hi kha a ta ya Mthunzi. Na swi twa swingomangoma swo gegagega. Then from them Mthimbana of course tlhela kombisa ku Cannice va kha a humesa tinghoma kha ngega makona mhaka leyi, of which I think should be normal. I mean like game the beef ta huma ma ta gegana man. Ko mara la anda ngopfu va hi kha hi focus ngopfu ka ti-events, ni kombela ku hi va hi tshikise sweswi hinkwako ni lava ku hi focus ngopfu ka mhaka leyi ya ti-events leyi ku hi ku luwa ku yona, leswi swin'wana swa le tlhelo swa music swi nga ze swi lehisa ngopfu ti-video la. Yeah, and then of course ya ka response ya Cannice, so response leyi kahle hi linka na the first clip leyi kha hi tlanga ya Mthimbane. Leyo of course ya ka WhatsApp laha kha hi swi twa yona Mthimbana kha kombisa ku ya a tshiki event a nga endli event le Phalaborwa leyi na yena yi lava ku diyela, so ku tlhela ku na video clip kha ku i swi compile kunene i Cannice like a swi connecta, so this clip na yena ya response. So loko mani ku vona ni ri kule n'we mara ni tshame nkarhi wa ku leha na wena ni ku vona straight na hlamala swa ku se wa fanele actor so. Okay sharp u ri mehe ni ta ePhalaborwa ni ta endla ti-show ni ku nyike a chance u hosta, kambe u sungule ku endla ti-show brana. Loko ni recall Grand Sharp show ya ku sungula leyi u nga yi endla hi ti 31 ta August. Of course I refer to that show ya one man show in overall. Okay, right. Ni endle 3 ya ti-show me so far. Show ya 1 ya me ya December Cannice one man show la ni nga ku vita u tala. As you can see and then phela kha swona kwalani ku na Mthimbana a n'wi invitile. Then second event of course I endle kwale Phalaborwa, yeah, and ni see ava famba and friends, and then the other one I ended at 16 ta June. So swi komba loko Mthimbana xi vona ku na success laha ni nga hijeka. Loko ni cheka before that show you guys told me where Rico can attest to that ku fini ku kwala na kuna ti-event. People are hungry for events. Ndawu leyi endliwaka ti-event ntsena hi le Hlolo. I was like, okay sharp, let me come and test the market. Where I think loko ku wa ku kwalani and u ride, if una 20 years u tshama kwalani kumbe una 30 years u tshama ku kwalani biblo ku kwalani u ride, and for sure u tshama ku kwalani by blood. Mara ka 30 years liya kumbe 35 years liya u tshama ku kwalani a nga se na tshama na siku na rin'we swi hleketa ku wena u loko endle show ku kwalani. Niyo ta mehe ni fika ni endle show ni teste market ku kwala Mthunzi ivi swi endla right, u swi vona swa ku swi endleni. Okay sharp, let me do ya mehe ya ti 31. That time ni humese poster before so na endla show kwala Mthunzi ne. So poster ya kona of course evula this one
So this poster, of course, I released it the 19th of June. I ain't got the details as you can see there. So and the we an explanation and because I kuna problem nele mthunzi we really looks on you save. So I save abana issue vanhu fika va tsakamisela makhumbi ya yele you save sa ka solve wa sweswo. So loko a yimise leswiwa swi maybe Mthimbana nga va sense maybe ku a nga la vulavula ku hi yena because swi va nga na ti-confirmation ta kahle na Mthimbana yo vheta ku tlim a ku one man show yena ta yi endla a Phalaborwa as you can see the iPic Water Park yo vheta tlula ku tli ho ni jumpa once ni yi veka ka 31 as you can see there. Ku vekeni already a hi swi voni ku ka postara liya ya lomu Cannas hambi swi engeza vena date ku tindliwa kwini a swi kombisini ku yi ta yi ri ka 31 August as you can see there. Leswi nga endla ku of course a vheta a fostele ka yena Cannas ku va a cinca venue a nga ha na option and then a vuya cinca venue yena of course se yi ya a Mpumalanga a Mkhuhlu hi swona swi nga endla ku event leya yena yi suka so ku ve na complication la ya ku Mthimbana yo vheta like nga za ku na confirmation from Cannas ku i ta yi endla ku event son of course a vheta ku yena ta hi endla ku le Phalaborwa ma vona mhaka leyi so a swi koneti sweswo ku the same Mthimbana loyi na yena a nga fika a hijacka hi to venue technically speaking ya Cannas kwale Phalaborwa leyi hi ndlela yin'wana hambi sweswi yena a ri ePic mara i same area vi nge fiki va endla event ya mbirhi ya kulukumba yena a nga sungula hijacka so na hi sweswo va n'wi hijackini endzhaku ri wa tsarini of course ku ela ku endla one man show hi December Cannas yo vheta xi ku tli na mina ni yisa kwale kwale Phalaborwa as you can see Mthunzi which means already i secure venue leyi a khe hi rhwela hi ku luwa ku hi yona of course ya ti-big events letiwa ta December in overall hi yo mhaka ya koho yaleyo so ma kota ku swi vona ku xitori xi ya kwini loko se mi kha mi langutisa Cannas already a na history ya swona ku i hostetela leyi a Phalaborwa his events this year ma vona mhaka leyi even then of course Mthimbana ku vona ku na success a fika nghena ku tli a kona nghena so loko se ne va n'wi hijacka Mthimbana se it's a problem ku hi side ra yena even then of course hi tlhela ka mhaka leya that venue so i ri Cannas i fonele Mthimbana la ku twisa ku event leya one man show la ku hi endla kwihi so leswi hi nga fika hi swi twa Mthimbana i fika a hlamusela leswi loko ni ku fonele u jita ne a swi nga bohi swa ni ku fonele ku ngwenya ni vona u poste hala u ku December la ku endle show u ya endla kwini show ya wena u ku wena ePic mun'wini wa le ePic i ku jajile ePic because i vone ku ni market i la ku ta ti endlela show as you have heard so already se Mthimbana a jajini ka that venue ya ePic okay vhete ni endla ya ka video leya ya Cannas I think hi ta vheta hi linkisa sweswo once hi kota ku heta so hi connecta of course a very a kombiseni Mthimbana ku a ri ha event area because se a va n'wi hlongorile ePic Park hikuva va swi vona ku se va nga kota ku hosta ya vo event ma vona mhaka leyi so Cannas a byela Mthimbana leswi ku a ni ma swa ku already a na venue leyi a Mthunzi a vulavule na vo already fike hi swi twisa swelo so i swi voneni loyi Cannas swi loko Mthimbana a la ku n'wi tekela that venue somehow hence a hatla a posta those posters in overall leswi a nga fika a vula sweswo so a hi continueni la I was like, okay. So since ni vulavule ni vanhu va le Mthunzi swa ku na hosta ko kwalani hi ti-16 we u la ku yi endla kwini e show ya wena this is what he said and then swi vulile ka voice note liya ni nga yi posta he said to me ku a nge za a yi kuma ndhawu alright ni ku me alright fine a hi endli show leyi hi ri vambirhi as you have heard so Cannas vi ya tisa a proposal yo a hi endli show leyi hi ri vambirhi however swa ha pasanga sweswo because hi vi hi twa Cannas a fika a vula another point kwala mahlweni la Mthimbana ni teke phone a fonela en'wini wa le Mthunzi the area la already sweswiwani already sa Cannas a humese na postara ya kona okay and the law of course a nga endla his two previous shows leti nga va a success after a break into the market ya le Phalaborwa lava nga khoma le Mthunzi a va byeswa ku ye i la ku endla show eMthunzi because ni ta ePhalaborwa ni ta endletela ti-show a ni nyiki vanhu va locally a chance ya ku endla ti-show so ku ri tribe la a hi endla kwalani of course Mthimbana a ni no endla already and we know ku ri loyina Cannas yena a nga nyikiwa opportunity hi Mthimbana a ni mi swi twini ka recording yena a nga nyikiwa an opportunity a ta hamba endla ti-events because ku dry that area mo a swa ha ri ku hlanganeni hi la mhaka yi nga suka ku kwalani I got a call from that guy a ni nge mbuli vito like I said a ni lavi ku vulavula mavito ya vanhu la ka live because those people are business people right
I got a call from that guy wale Mthunzi anbyela swa mona Mthimbani wa ni fonela i byela mhaka so wehe a wu lava ku va nyika chance u ta teketela mali futhi mi swi twile ka voice note leya yena hayi swona we had that point so ke ri me ni ta phalavurwa ni ta teketela mali a ni connecting ka Wi-Fi sweswi ni straight brame i ri me ni ta teketela mali mahostara ya le phalavurwa a ni va nyiki chance a na ha mi nyika background story loko ndzi ni hlwela so yeah, in overall, I think the background story me hitwini. I mean, swi clear la ka ze ka ni yuni ta mika opportunity you analyze mhaka mo yini mhaka yi clear ku Mthimbani is wrong na threats ta yena swi wrong and then opportunity anyuku ni ku at least va nga endla va ri vambirhi ke if that's the case ku already Canis i build in that area i nge fikela ku hijack munhu loko se i swi vona ku se swilo swi lungu tirheni kahle for yena a swi hlangani sweswo of course tlhakomisa hi other events leti kha ti ndliwa phalavura of course just to justify his point ku a nga loko hijacking such as voma varula swi tiva ta ndliwa halani vo lifa promotions ta ndliwa vona vo Capspanyo vese va ta and stuff like that in overall leswi ka vula swo so in overall hi heta kwala mhaka guys mhaka yi clear hi yo nyimpi ya ku leyi nga kona yaleyo hi leswo loko na mugeza subscribe ata kombela mi tlika subscribe Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula amukeleli ka Munghana Lonene FM enhlekani hayi no la ku kombela ku loko mi nga ha ri moyeni ni mbazanyana ku nga ri busy ngopfu mi vula mani n'wina Botpet ni mi baza njhani ni rona nomboro ya n'wina hi yaleyo nambara ya mina kwihi ka miyexe mina ni mi baza ni yi kuma kwihi nomboro ya n'wina a ni sweswi ni fonini mi ta yi khoma nambara ya mina kwala yi